Kasi na si bawang. Namulin na nanrewe na palin na bayinin na nadiga atau na si bawang manre na salay bola na losap pa atau berkan bermil-mil dalam riwayat itu. Maka dalam bisi di kilo non rima lala sapa atau kasi non lilau bola nang kapan na si bawang manre na pamanre. Napa ni makaliliang de nanre anrewe ko de na pura na panre atau kasi manre jo atau kasi na lengi pakanre na panre bahkan alena madari timpui pura piero na pamanre Nabi Ibrahim. Ina to 5 koro Nabi Ibrahim komelo imanre barakakna laitunu api denanre api. Patapulay wanin na laitunu api o kuilalan na api denanre api. Yan na to ampay maka na to panrita yan ang kabola makanja sakat na warampara makanja sakat na denanre api to. Waktu na makan repi kulisa. Tu kisana makan review kulisa lebih pada tu bola nandre latu amparita. Yana tu waktu nandre tu ya api kita na tolotangi. Sehingga sampai hari ini tidak ada kitabnya yang tersisa. Sabak nandre manang ya pinadega ga usaha mo ki ipe mangiru pasap-pasan na tolotangi ro. Apa biasa tu taliti tolotangi si bawa Kak Dr. Rusli taliti wi aga kita aga jero na pake tolotangnya pak ternyata selang ternyata Hindu kita aga na pake yan na rotaliti yan umo paturo biasa andi mapejanci wa batona yang master hukum dari Unhas itu jaksa ko preparer jadi ya mau paro biasa wa batona tapi mati nih kasi yo mau paro lo ni makutana agar we makanja sepas-sepasan na pak makanja ya ku ya roitang maka kanja tapi tanya memang to agama na saba pasami aga pesan na ya kong karuntu ko aju natatong aja mualay aju na salay itu tahu ya ko lapa ya nu taden na patatongi jadi meto kalalan nala malempu jadi makoro pesan na tapi to maka dasar tanya to. Yan na to nang maka da tolo tak bente, tolo tatoani, ya ko tolo tatoani itu masuk ke agama Hindu nebeng. Ya ko tolo tak benteng masuk ke agama Islam, makanya dua tu KTP na. Magi nang ke agama Hindu nah sebab memang 2 istrinya dan itu tidak menyatu. Sehingga pasui peraturan Soeharto maka dia mesti 5 mi agama mau nerima cio. Mangkala di loko Hindu cidi, dan loko Islam cidi. Itu sampai 2 rupa. De nang katiawani pa makada maga de itu keyakinan. Nah ya ko keyakinan anu teh ya lemi dakwah hidayah mudah-mudahan lagi hidayah ko pong Allah taala. Apa tanya ini tu pacar mena sabari teh nasalla ko kata makada ustaz na sabari nasalla nabitta lagi de nule pasal lang ya murena. Manasana noria apalagi di ustaz pajayi. Deka mak dakwah mi na lagi hidayah teh lagi hidayah. Ya jalalo kong kepada o makaraya mana tu tamu ke tu kampung na maingat mana tahu borro na ya tu dega da tu gaga tahu maingat ko dakwah hidayah na mi po Allah taala angka tahu pak maingat de gaga pangajari na maingat ale na maton na waya lena angka to mangkalinga dakwah na pamaingat maega rupana cuma iya mi ko idi na sabari na madece tahu mangkalinga dakwah na maingat masampaja maga matandre palanna. Tapi aku ini suruh itu napa ini dia nai jama matandre tu pacalan lah. Jadi maka tu lagi zaman ustaz itu sakamai maka namanya amat dega nyamang. Iya maka itu ya kena terima alhamdulillah. Makanya upasange peringat ramaya maka dah tak gangkulia ngiron akar robalalo ki. Tasagena-gena yang maka ya mana je ustaz yung kosoki mako memang. Ya tidi ogi maca je tu maki buah bahasa sitongan nama kalasi ya kan ya ulang yasan ulah cipi to taman ulah cipi ya to apa sulkada magina kada sulkada ulah cipi iya ramalangnya na pake di nama rongkoso ada malang mega na pake mas sumbang ya jiro tabungan na mega na sumbang iya romatu sawal mega boting lo solo demo pa na pasipulu di pure na pake ramalang pura tui na pake map solo o kaula sawal na melo si makaroba te mega to jama haji mejoka na sangaja mo pabuti ko kuro la cipi macipi duiye de guys solo tu
Ini apa botimok ko tapi dia tu lo solo dia gadi may pake makarobay. May gato jamaah haji may jokay na pura ni pake mapabuting ko ula sawal. Pura ti pake makdamalangi. Nalingis tila ula cipi. Tabahan ni. Macau dia tu pak rasa macipi duit. Macipi memang. Na capu hadu kumo piramalana sidak kangi maya mangongko sok materlu na palete la ko lasawal boy boti pagai kana gaga bandari tali masih sok kalalo ya to podangan nasa ya lawunu nunda ngakusta senade ko de lawunu na ya na mate aku tahu no lalo ni gaga na toliya man ana sa lawunu aku unu lalo ni ha na makada meto mi yo korom dagang mohon do arresto de nak tona kada mohon bawa uang 50 itu makada mi do hondo arresto lo bani bilau do ka kita itu jadi makiro jadi pak makun raya tu makada reke rasa bebe si bapak botiano si bapak botiano onro to na makokang kana kita pas solo nang kepura mapak boti ta pemelibo baru ci di si bapolope catai na buka ni hajianu na suruh seke payaji 50 solora batun ya 20 menina solora de baka wata ko makitu aja na kamu pakin ra kita na makadamu mohon do arresto de to na kana lomu solo ndo jadi mawata meto je tu iya mi makanja ko hadir teni laudongi Pak Malasati tu kotoki tu pas solo Malasati ki maka ada 20 sabu solora 10 bisa puna solora galena angka pamalanda na 10 waktu na buting anak na dia menanang kana gaga yang perlu doanya iya tu ampai maka da jamu tamarola da je kuma pak buting aja nana ya rotende ya la takaruai 10 juta cicam ni napasangi bencong ko tanga bani na batatay ni korewing iya makomeba ano na way gare tanga bani napasang tate 10 nang kamapasang jaji na ele arewing tatay ni 20 na juta waja idi to na mong kosoki bencong caputo ni di takene iya rodi aja na agatulan ni bawan yo koto aja na nombalola da iya ruai 10 juta itaro ni purai mabai ni anak ta purai malakai talengi na pake mamodala untuk buka usaha masih madeceng dena na siya de to na siya na pendre te ko mapaboting ina to ampai mega makunrai monrolado aga solina baral lece dupa asetolina la sarra gaga memang tandre tipe jadi gaga ini mah tuh seselita aja na ta biasa banyak pak maka soli ano ngangi minram makoy aja nah tapi dia tuh gago kodi tapi angka patu malanda 20 juta pendrenga kini 50 juta na pau pak baleng itu wakate kayak itu sia-sia secek deh dito kagak kue toba me mandi kongka bukan me ko siratu tau mangkalingi siratu tau tabale degerehe aja na siagi na pendreta ya lalu ko me ki mapabot tiya makanja ko makade maharna na siya ka maharna yero balancane ko ni siya memoleng oi maka kanja ko makir na maka mi tu sempol na makunrayo ko sidra maka sempo pa na sa parangka ala salat salah tiji tu kumakade sa perangka ala sola apa kumakade sa perangka na mo musalla na macio tu iya esangnya sa perangka angka masih ina mestinya makade satu pasang pakaian salat tanya sa perangka we ya tu ko sa perangka na mampling ka to iya madari tu panyulu maka da salah tiji tu bahasa tu iya ro bahasa kumakade sa perangka gapati masigi macio ajene ke macio to akan bawa nih satu pasang pakaian sholat mana seni pakai sempaja tapi itu gatu sempo makun raya ko pakai sempaja miang ke apalagi ko ya to na to salisa pa si kamoy ay aja na ulawan na ya tu makun raya yang ke ulawang ulawat talyang ini cicing
yero mahar na makunray makanja ko ulawang. Azabuhun nasa na makunray itu emas ulawang tangkai. Aja na para sa parangkala salat. Aja na tapake yero. Maka da pakai mas sampaja makanja sa tapi ang kataw panrita maka da iya tu mahar apuna na makunray ya ko me pake rone mesti nilaw ya ko jadan na mato me na pake mas sampaja. Na mahar yero. Iya tu mahar pak de na rewa. Di kagat kumakun remeto pun na jadi yero ulawan na talyang ya talyang 20 garang. Namo 5 juta na pendre ko si ratumuy garam mahar na. Iya paro matu tabalu ta napaki mangunggoso. Ito, hindi ka pakai itu. Hindi ka makiro. Jadi aja mudahkan. Kemudian podang mene Pak Mega Vita kalolo ko kemudian iya rokaroba Pak maka daka ona iya kotamani ulas sulhijjah nasunaka nabi ta kumanasay melo makaroba aja tato ba aja takelu iya ro melo tamo makaroba yopi di deto melo makaroba aja na den marigana ito na nakanailalang maka daw malampi apa tu kanuki tu gondrong sunnah niya sunnah hukumnya aja to siya taka daw madosa ite kumatoba ide makaromi rogi mi kumatoba ki makarami ya nabi tamelo isaksikan ina tu ampay ko melo ni magere karoba te hadere ki tatongyo korosida pena sa pingi melo igere ya ko napalin na ni bangkun na imangyo kuyawana lo na sa pingi pak sunna itu me magere yale ro bangkunge ni palin na kuyawana lo na sa pingi apa yam itu onrot deni tay sa pingi bangkunge kuri palin na jolo melo pihak gerera na payala apa gatalayase iri di pak gere makanja tu ko tamay na pasak na sa pingi na paygere tamay na pasak na bembe na paygere iya ko tamamoy na pasak na naigere detu na bau dagin na jadi layani ro ya ko tama ni biasa pa siya tsura niya way maka daw tama maso tama ya ko tamay ni gere tapi bagu matara-tara pa deni ya kotame ni tapay patu mi matiro gorogorona supaya rumah tu ko masui napasa na o kumanir goro-goro lalo sampai matara-tara pa ang kamu tu idi imatang kamu tu bangku ibalo may gatu bangku makanja bansa na epdik gaya ko may balo na se banyak maksudnya soli minta si 2 juta si tengah tak 2 juta iya soli jadi tapi aja na imangi kasi malih makanya ko masigi malih imangi makatani paya ko imangi may mali na sarogere na may nalagi ko si 2 juta si tanga 10 pali masapi na gere na pa mugan to no ko ya meron na ranwa nga de kasi ka jadi ya ko ya idi masigi maliangi uang masjid dipakai na paimangi makatani. Maka muti kay balong katu epdik. Saya punya itu di rumah epdik. Ya ko epdik itu makanya minti pakai sa di ringang. Pisau putih meje tanya bangku pisau putih. Tapi zero karbon. Tapi ya meto ko pakai magere. Ya ko to magala-gala mo magat tachicha migat tanarapa na kubukuna. Dena loliso nang kai mama gere pak sigari gitu isina sapi. Maloli kalalo ima 2 bangku na pake jadi makanya ko maliki makiri di pak gere memang itu imang yo pokotannya to imang mode eme di imang madari mak gere makanya aja nama saya solo kolo kita pertama iya rolo kolo pak madari ka tu ya biasa katu cara maku makada iya ko mangkataw makaroba na manok na karobang dinasah ang kapandapa lauruntu mabaca ka lauruntu walupa misa kada kita agawon runtu ang kasahaba na nabita makada iya ko makaroba ite na di na mampu bembe na mo manok mi ayam jantan ang kapandapa uruntu tapi aja na to lay di aro Pak ya tapelo idua buku pelo siya sosiwan ni tapaki makada deta mampu ay tau bale-bale man itu nasa guru tahu kalasi man itu usahakan tapi ang kami matoje tu Pak nang kato macipi ang kami to nangka
Maka da iya tam rasa bangula cipi maka da demi tu juga dia kata ustaz. Iya na tu nang katau maka da pasi pulung-pulung idimu. Ya memang toko na dapi pihak karoba napa ko memang karoba macipi memang. Iyo po ko maka da siula mu wajami 200 sabu mu pasala na dapi siula 200 sabu. Na 27 juta pada tu to 2 juta pada tu. Nanya ko 2 juta pada tu tawaja ko karoba pa ay megaladan. Sa pilok po na iya tu. Pak Sab kata siya na tama siya. Ya, taman itu pala. Agak pero na cide ba? Kan sapinge maki, iya cocok. Ang kamongi pak bagi ko Pak bagi karobay. Balulan na de nawat dingi balu. Idi tamay makaroba de nawat di tabalu balulang lagi karobay tu. Balulan na sapinge pakai makaroba. Aja takada, ya pamale balulan na. Aya de nawadi. Aja. Iya tu balulan na isunna kang ilemma. Cuma idi maka daripada ilemma. Palope maling ya leto. Maka daripada ilemma. Ayo si aja ropa angkana daripada. Padahal ya kok desa disunnahkan itu kulitnya ditanam. Apa iya ro balulan na pak seku siaga kan na bulu-bulun na ya tu sapinge seko tu apalan betul kan naro deni rule bilang apalan nah makiro ke lebar kan naro maka dampe ko ni pe hukum na pak ustaz na rekonale palope iya ko sunna deni pajokka makarro mi makiro ko sunna deni pajokka makarro tanya bid'ah makaromi. Yang kedua, iya rosa pingi bagewe tabage pitui. Aja tabage ruai. Pangkat itu to bage ruai, magi nagana ruwa. Napatama ipangapai. Pagana ruwa makuye. Iya kota sase isa pingi talai panna sa belakana langsung memang italag gajuku na yorojuku panna sa belakana tasase pitu memen nih. Tabagi pitu memen ni napatatala pitu kelompok. Ya kota lag sipan na sa belah kiri tasase sisa na tabagi pitu sih. Tatala sih ya koro. Jadi makotoro matu aja riolana, makotoro Athena, makotoro baona, makotoro juku hasna bagi pitu mana nih. Sehingga ia tau makarobae tau pitu suku dagi sapi sempurna nala. Yo pidi madari pasiga rumah nang napa itimbang. Nah kada 70 kilo ta 10 na angkada masak dagi pap. Angkada mala jamela. Tapahangnya iya romako romakanja pak. Maka maraji tu deh na maraji yang penting melomoki. Ya kedua malah leci di mangapa selesai. Magampang. Kemudian angkam itu maraji-raji. Bukunna apa iya tuh buku bagi pitu to buku rusu tak bagi pitu to yang penting malolongan mana mu buku rusu aja angka lolongan ngutu ya kalau lolongan ngutu berarti patu balina makanya tuh bagiana makanya beto buku lakka itu bagi pitu to iya miro isak lalangnya ulu dia tak bagi pitu kaya isak lalang peruna maka dah harus toge bagi pitu peruna ode to paco to ini atu malai nah iya deto iya miro dagingnya ro juku khas dibagi 7 Athene bagi pitu baonai bagi pitu daging panas sebelah kanan bagi pitu panas sebelah kiri sehingga sempurna satu sapi utuh na lolong atau makaromai nah pataundi pada ko pesantrennya aki buarangi kertas ayoki nomor osi diletuk pitu nape tempel ko dagingnya nape gocangnya roci dito ya ko aja nomor osi dijalokan kadang kiri ko daging mulo no malai manyama ko makiro pak kato tu tau jago mak jalo nah siro melisa-lisa lalu ko retat na sa tawa aku ya ala nila ceceng itu pak kato kemudian denawat dilebih seperti katala denawat dilebih seperti kan ya ko seraki lo barak na aja nalek di 3 kilo tala kiro ko makaroba di pak bani wading
Biasa naten nabi tadi nawadi naliwat talungasoy. Waktu na cek dela ada tau makaroba. Maka da koro wat kampu waktu na nabi ta cek itu makaroba nabi ka tau butuh sapi. Namo makoko apa he? Ya kok kipas tangan na talungi sapi na gerete aja lalu tapa bani dagi karobata tak bagian. Mage Pak Mega tahu butuh sapi. Ya ku makaroba mana mu tahu dari mereka munro si tahu buat dingi pijah yang pandit tawatamu. Tapahannya ang kami tahu biasa makutana ko guru ta makarawa di gamak bani dagi karoba. Tapalaikat di guru ta kada tahu patu seke na itu ji. Tapakai guru tadi nawat di pa jadi maseke. Maka itu padahal memang ada hadis Nabi. Dulu itu Nabi larang bermalam. Tapi setelah banyak orang yang berkurban sudah Nabi bolehkan. Jadi keadaannya minta ya kok kui kampo ta cede tau makaroba tak bagiangi dagingnya. Tapi sunnahnya tuh kok daging karoba ya bagiangi dalam keadaan mentah. Aja tak bagiangi manasu. Aja nak mereka aja lo nasi napa bagian salah-salangi Pak. Asamo tapi rogi ki pahalana. Jadi aja tanasi tak bagian mematai. Bahannya makwani roka apa? Itu naga pakutana di. Angka kami makutana. Iya, silakan. Oh iya betul. Betul. Makir ya. Iya ko karoba untuk tau matewe. Pangkat tu makutana maka dapat digaya karoba tau matewe dia nawat di. Dia nawat dia karoba tau matewe. Wat dimi makaroba untuk tau matewe. Dia nawat dia karoba tau matewe. Pak itu kau tau matewe tapi tak karoba madosa itu. Apa tau mate ya karoba? Dek sapingin ya karoba tu. Tapahannya? Makasih. Dek iya meru 7. Sapingin ya tiya karobang jadi makaroba ki untuk tau mateta. Tanya tau mate ya karobang. Salah-salah gitu. Iya tak balik akadaki makaroba ki untuk tau mateta. Nah, dia aja tak kada ya karobangi tau mate. Wah, mana kata me makarobangi tau mateta? Makira iya ko tau mate, iya ko biasa ima pasas sebelum matena. Iman tasyapi ya makada. Biasa berwasiat maka dia ko pule mate-mate ko baya sanga dia na nadapi waktu karoba nang kamodi mu masagena karobanga itu mutlak sampai selamanya. Namanya almarhum pertama. Tomatewe pertama sana. Tapi ia kodenang kana wasiat kami. Tapi tahu makaroba angka tahu pandrita maka itu juga berbentuk wasiat. Boleh dia kita kurbankan atas namanya almarhumah. Iyan namana rekodenang kana pasangan mapatu-patu topa makaroba madari cica mina 5 tahun. Maka itu pandrita wadi makaroba ki untuk alena tapi sebaiknya aja nasanna mu pertama asanna tau tuwe tapi nya kangi pahalana loko tomate tapahan nih jadi kana tamaka dai ko nak tamasang tapi ko karobamu nak nya kangi loko nene muah itu boleh maka dapat ia mengirim pahala untuk kurban untuk orang meninggal tulak mengatakan boleh makiro iya ko asanna kah iya ko asanna tau matewe ipatama mesti bagaimana dagingnya pak digagah tokoro iya miko asanna tau tuwe ipatama nah nia kami pahalana loko tau matewe boleh diambil sepertiga karena di situ ada haknya tabahan makiro pak maka dapat kun ustaz wadi ke pasigaru tau tuwe si batau mate Wading kata tu nasi do metamo karo bato mate de na marigaga na apalan na milay kiring de to nang kata mate ko tu cele kara kita waku apalan na mi gitu pangya iki makale adu me sigaru tau mate tau tu de na kwa imangi mi madari mala saulu kara kega je tau mate kwe apa ya ko tau mate na khusus katunannya kami untuk almarhumah ya kau tahu tu na khusus untuk tahu tu na tu imangnya menerima malah saulu maka dia ada aja nu pasti garu apa ciai pusing tapahan nih akhirnya jadi dia tu imangnya jadi gandrusu jolo cek dek angka apa kami maku tanah dia tu nagaga di itu nagaga iya dia tu naga iya
Dito nagagadi, maliwat to ni wattu eh. Pak Mini Arwita tete 10. Saya kira ya na ro pamolongan ni mamagi-magi na pabarakai pangalata. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.